من زیبایم؟ لبای امینه. خانم سوزن جان، جنابی کمال و اون زن امشب در حجره های جدا خواب کردن. با فکرم مناسبت خوب ندارم. خبری خوش امینه، سلامت باش. میلش، شما هم سلامت باشید. روزی خوش. حالا این هیچ است. حیاتتون رو جدا خواهم کرد. بابا زودتر بازی کن، زودتر، مثل سنگ پشتی. انا دیر بازی کردم. بیفایده. رقمی پرداختت رو ببین. نخواد چون این رقم بیاید، نخواد چون این رقم بیاید. یگان کس جفت دارد. بابای رو ببین، تماشا کنید. ابا از نو آماده کنید، از نو. من حاجت خانه رفته می آیم. بابای فاضل، تو فاضل نیستی؟ فاضل نیرنگ باز؟ منم. طریق تلفن صحبت کرده بودی، فراموش کردی؟ نه به یاد آوردم برادر، به یاد آوردم. اکام سلامش رو روان کرد و گفت که ما رو با محبسی ادنا ترک کرده رفتنش رو هیچگاه فراموش نخواهیم کرد. من هم فراموش نکردم برادر. فراموش کردن ممکن است. خواستم یک مکتوب نویسم، اما در این زمانه مکتوب از بین رفته است. اگر به تو رقم تلفنش را داده باشد آن را به من بده، به او پیامک روان کنم یا اینکه ایمیل می‌نویسم. سبسته را به یک سو گذار. اکام گفت که در دوام یک هفته 50,000 پیدا کند. اگر پیدا نکند با پایش کارت بزن تا که مرا خوب تر به یاد آورد. در یاد دارم. لازم نیست، دائما در یادم است. عموما فراموش کردن نمیتوانم. تمام. یک هفته مهلت داری، فهمیدی؟ به حاجت خانه رفتن هم شرط نیست. من الکی در همین جا کارم را کردم. دیر آمدی. سحری یک میمان ناخوانده آمده بود، عصبم را خراب کرد. برای همین کمی دیر آمدم. خانم سوزان التماس مرا ببخشید. با من بهانه نکن. بار دیگر در وقتی گفتم حاضر شو. اویدی حسرت چیزی را که دانی با من نقل میکنی. ساعتی چند خوب میکند، ساعتی چند بیدار میشود. کدام رنگ رو دوست میدارد، چایش را با شکر می نوشد. مشغولیت های دوست داشتهش چیست؟ نویسنده دوست داشتهش کیست؟ کدام نمود موسیقی را گوش میکند؟ مهم یا غیر مهم چیزی رو که دانی با من نقل میکنی. یک دقیقه، تو این معلومات رو چکار میکنی؟ اگر به حسرت یگان کار کردنی باشه من... تو شخصی میباشی که جیانی خود رو دزدیدی فاضل. وقتی که به من عقل یاد میدهی کمی فکر کن. به من پول لازم است.
дина пул гирифта будӣ, инқадар зуд тамом кардӣ? он кам буд. бисёр лозим аст. 50,000 дар кор. агар чизҳои фоиданокро нақл кунӣ, бар зиёдашро мегирӣ. нақл кун. ҳасрат аз овони кӯдакиаш мусиқиро дӯст медорад. сахт дӯст медошт. дар хона бо табақу дег мусиқӣ менавохт. зада сарамонро гарам мекард. аз асбобҳои мусиқиаш ба ҷон омада будем. баъдан бахши мусиқиро хонд. ҳасрат бисёр китоб мехонад. агар чизеро ки пурсӣ ҷавоб дода метавонад, лекин сергап нест. танҳо мағзи гапро мегӯяд. خانم نیلگونجا، جنابی کمال روان کردند، نو دسترس کردند. جنابی کمال همین خیلند، زبانی زنها را میدانند. با خانم سوزان هم زود روان میکردند. ای بخشش از حد گذراندم. با من دید با گلدان میگذارم. لازم نیست. شما خودتان میدانید. хайр, аз мардҳо чӣ гуна мардҳоро хуш мебинад? гапро ба куҷо мебаред, хонум Сюзан? давоми ин суҳбат ба ман маъқул нашуд. ту медонӣ ки нафаре ки ба пул эҳтиёҷ дорад ин ту ҳастӣ. ӯ ба мардҳо кор надорад. ҷавони дӯстдоштааш ӯро тарк кард. ҳасрат нозук аст, хонум Сюзан. мӯрчаро низ озор намедиҳад. духтари хеле хуб аст. барои дили ӯро ёфтан шахс бояд айнан мисли ӯ бошад. аммо ҳасрат ба пулу чиз зарраи кор надорад. хайр, фозил, 50,000 пули бисёр аст. чизеро нақл кун ки ба даст гирифта шавад. медонӣ ки пулро ба осонӣ пайдо карда намешавад. қодир дӯсте дорад. номаши Бо. дар Адана кабобпаз аст. шояд шинос шуда бошед. бале. ба фикрами Бо ба ҳасрат сахт дилбаста аст. яъне ин ҳамаро дар Адана аз рафтораш дарк кардам. боз намедонам. ин ҷавон маро ба як кунҷ бурда, дасту поямро баста лату кӯб кард. баъдан маро ба як амборе бурд ки тамоман беҳуш будам. ба ту чӣ карданаш маро алоқадор нахоҳад кард. албатта ҳиссиёти иворо қодир намедонад. агар хабардор шавад, қиёмат қоим мешавад. ту дӯстатро ба хона қабул мекунӣ. ба сари дастурхон ҳамроҳ нишаста хӯрок мехӯрӣ. аммо вай бошад ба хоҳарат бо чашмони бад нигоҳ мекунад. Адана ба Истанбул монанд нест, хонум Сюзан. барои чунин кор ҷигари касро мекананд. хайр, чӣ фикр доред? ин чист? рамз аст. рамзи чист? ба ман пули нақд лозим. пули ман куҷост, хонум Сюзан? рамзи касаи камол аст. дар дарунаш доимо пули бисёр ҳаст. пули хоҳишкардаат дар дарунаш вуҷуд дорад. шояд аз онҳо ҳам бисёртар бошад. чӣ, ман дуздам? боварии комил дорам ки дуздӣ ҳам кардаи Фозил. ба хона ворид шав. касро кушода пулро гир. худо мададгорат бод.